dinar nike longi si incident dolo na hapu Meghalaya police kilometer thong kep arlo nang luchok si ala jomangarong sorban ja si karbia mutha debi karbia rong sorban ther ke hab do dam lasi labangke kopila police jurisdiction pudodo latum police atum si tame amethang area do hala so amethang nang kap krak si dake banglo daka police tuma latum thang karju ave lake chokti lapen ladak am ia long si tame security amoni datum langdun rong si council pen kibidam aget bangke kipi kapahenu keteng la son la sida labang so puthak council pen sitame la pen state government pen sitame piniar nianta lamte chepe klangke la silam the chepe klangke bulote lake kamanghu me alam lo kamanghu me alam lo pen ke sodak alam dak karju me dokok lo state government asor ke kopilonte arlo ke la block 1 block 2 khanduli PCR ke kipide dia ban che kroy donelo council ta kroy donelo mala so jola so ke sodak karju me alam ban dak dokok lasi lahai ka dok kawe alam kopilma la so ka protest je fansi nilitum non ke bangji krehiniar ni hamre nalong si sit in demonstration dopo la kaduk kawe sikdang bomlo lasi hala so a sit in demonstration along sitame karbiang long marat ke doan sita la pen ke song ke doan sita party organization pi nelam tipu pepin pen akaji tong pen so RD dojot lo la pen ke so ang tong hala state government along central government along kile kapele ye fan sita la pen ke adu weda nang citu duni bang fan sini litum pini nang litum press pen ajok si litum chuning 12 la non a 12 May pulo chief minister pulo ne kaching kiya porwe council chingki de chingki po lasi bola lang lisi council chingki po pulo council fansi ne litum pulo la non a pinang hang he lake ilitum non teklong po non mage tongone de lang hai la so lam na lam penke ahok lam ke chief minister border alama bangke chief minister ke hai penke ining teklong thang alam taninge awi ni la son claim po ko alam thang ninge kaninge thu bangke ni ke CM apan council han city pak pipo loi pak pipo council sar kopi ma pu hala bang so teng si claim la son si nil tu mala daga dimana bangke regional committee ke thom giseng do har so regional committee ang bongpan karbiang west karbiang long kelang alam kelang konje bangke kopi loma kelang konje bangke kopi loma Pijus Hajorika committee Pijus Hajorika se chairman lo ladak litum amreng pen rinaterang pido socheng pen ke hetsing rong phardo Jinthong pen ke Obijit Krudo la pen ke Amri pen bangke di ufing maslai do alang litum do dula so committee la sini litum pu dun bangke Karbiang long la pen ke Meghalaya pen ke thang kachar bo ave litum well defined valid boundary do kala bangso boundary pen litum 1951 pen Meghalaya arlo ke dam alam ave Meghalaya long le ki thi ave la sini tum Karbiang long pen bangke kopina Meghalaya pan kipine along leta ave Meghalaya pen ke hang along leta ave la sila dake thang alam ave la sila so committee bangke withdraw nai kusini litum kiput lalo